mbasuhuze mbaye ikazo kuri channel ya Bigerezo TV. Twagize umugisha wo gutembera igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana abantu bese bakunda channel yacu, mpagaza ahantu bita kuri Tanganyika. Kwariko turi kumwe n'abakozi b'Imana. Byabaye ngombwa ko tutembera kugira ngo tugere no ku mucanga, ariko baravuga ati reka tuze kuganira n'abantu b'Imana. Ndagira ngo mbanze nakiri no mupapa no umukozi w'Imana. Amahoro ntuze. Amahoro y'Imana nshuti musaraba mukundwa. Ego. Dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru muguwe neza. Ego baragumye. Abakunzi batwebwe baragumye. Ico ni Kirundi rero witwa nde? Jewe nitwa Pastor Ndayishimiye Reonidas. Ego. Nkaba nkora ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Burundi ngaha mu Burundi. Ego. Ahanyene Bujumbura. Ego. Ku Cibitoki. Ego. Noneho rero natewe teka n'Imana murana TV. Bigerezo TV. Bigerezo TV. Tuza hano kugira ngo bikunde dushishikare kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Aha murakoze Reonidas, Pastor Reonidas. Turi kumwe n'umubyeyi nawe nagira ngo atwibwire we ntekeza ko atari umurundi no umukozi w'Imana. Amahoro mama wacu. Amahoro. Ego. Ego ni tw'Imana Marie Claudine. Ego. Abantu ubutumwa muri restoration church cy'Umusagara bangeragira ubuntu. Yego. Kuza mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndabukunda cyane. Imana ibaho umugisha mubyeyi. Ufite abana bangahe? Abana batandatu. Ego. Ndabuzukuru 12. Ko umuntu atabimenya si ko ufite abo. Yesu yangiriye neza. Uzi ko muri Yesu umuntu adasaza mise mbiba. Tuhaye Imana icyubahiro. Haleluya. Jambo ryarambwiye ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Biravuze ngo n'abantu ba Kristo n'abantu b'Imana natwe gusaza ntibibaho mu mwami. Imana ishimwe. Turagushimiye kubw'ijambo tugiye kumva rero Yesu. Ukoresha abakozi bawe kandi abagiye kumva ijambo ryawe kuri Bigerezo TV uzabaye kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatoro mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo mutangire mbahaye ikaze. Ariko kandi disi tubanza dusuze abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda, abaturanyi ba gihugu cy'u Burundi. Twebwe ubu turi mu mujyi neza wa Bujumbura kuri Tanganyika. Abantu baraza kubona ko turi ku mucanga. Turaza kubatembereza tubereke natanga, ariko murafite igihugu cyiza cyane gose. Karibu cyane. Ego. Nanjye suhuze. Ego. Suhuze abana banjye bari mu gihugu cy'Ububirigi. Ego. Abari mu gihugu cy'Ubudage. Suhuze mama Keti, suhuze Janine, mama Bresi, suhuze asorange uri mu Bubirigi. Bose uri mu Budage Prito. Ego. Bose ndabasuhuze. Mu Kirundi baravuga ngo ndabagombiriye. Ndabagombiriye n'ijyaye Kristo. Pastor Reonidas. Twabahaye kaze, reka nongere nange mpe kaze umuryango wanjye uri mu Rwanda ubu. Maze iminsi ntari mu Rwanda kubera impamvu zitandukanye, ariko harimo n'impamvu z'Imana cyane. Yego, ubwo rero turagira ngo nsuhuze Madame Kamariza Stephanie n'abana banjye yari bizi cyubaro Brave, Merveille na Mireye. Nahawe umugisha n'Imana. Ndabasuhuje famille yiwacu yose ariyo wa Madame, twese ndabashuhuze cyane gose ndabagumbiriye. Ndasuhuza abantu bari muri diaspora, mu ntara diaspora, ndavuga bari muri Amerika, Asia na Oceania, Australia, ndetse n'abari mu bihugu iyo mu Buraya hose turabagumbiriye. Nyemera rero tugutangurire ko muganire insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana. Nongere kandi suhuze abana banjye. Hari Patrick uri mu gihugu cya Canada, nawe ndamusuhuje. Ndasuhuje Claude mu mujyi wa Kigali na Colombe ari gukorera. Ndasuhuje Joseline, ndasuhuje umubyeyi wanjye uri mu rugo umukecuru. Ufite mukecuru? Rwose umukozi w'Imana nawe rwose ndamukunda, akunda Imana cyane. Tumwita diakoni mu rugo. Uzi ko muri Yesu umuntu ako kadasaza ubu urafite mawe? Mfite mawe rwose kandi arahunda nanjye mbona neza kuko umubona kandi yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego, reka twakire rero ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana. Turi kumwe na Pastor Reonidas mu ishengero rya Amour de Dieu au Burundi. Hanyuma twebwe turabakozi b'Imana batagira umupaka. Burya muri Yesu nta torero ribaho, habaho abantu b'Imana, abana b'Imana.
ni no mpamvu nabwiye abakunzi bacu ko nzajya njya ahantu henshi hatandukanye nkahura n'abakozi b'Imana bakaduha intahe cyangwa ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Nyemera dutangire rero mutuganirize icyo mwe muwera yabashize ku mutima. Karibu sana. Murakoze cyane, turongeye kubagumbira inshuti z'umusaraba bene data bari mu mpande zitandukanye z'isi. Nagomba ubwa mbere na mbere tubanze tubagumbire tubasuhuze cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku izina ry'abarundi, ku izina ry'abakozi b'Imana bo mu Burundi, ku izina ry'abapasitori bo mu Burundi, turabasuhuje cyane bimwe bivuye ku mutima. Amen. Hambavu yaho twagomba dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turaza guhera ku kigabane cya 28, turaza guhera kujya murongo wa 16. Ijambo ry'umutwe riza kutubwira ngo nuko nimugende. Rero amajambo tugiye kuza kuganiraho n'amajambo atubwira ngo nuko nimugende. Ntiyavuze ngo tugende mu ntumbero zo ko hari umupaka. Kandi ntiyavuze ngo nuko nimugende acaguye ngo abo mu mashengero ya n'ayandi. None natwe twisanze namwe muri TV yanyu mwahagezemo, mwahashitse. Amen. Rero twasanze namwe mutagira umupaka. Kubw'ibyo rero turabaye kaze cyane vyiyaguye muri iyi ntumbero yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami mu mahanga yose. Amen. Cyane duhereye hano iwacu i Bujumbura, i Burundi, turabaye kaze no mu Rwanda ndetse no mu duhana imbibe hirya no hino. Rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana nyezina tudatevye. Turabona amajambo y'Imana tugiye gusangira namwe. Twamaze kubabwira ko tuyasanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 2:8, turahera 16. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. 16 bavuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Haleluya. Kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Reka badufashe reka na mama adufashe mu Kinyarwanda kugira ngo muse nkabegerana kugira ngo bize kugenda neza. Mwegerane kugira ngo na mama atufashe. Birashoboka ko abantu bose batumva Ikirundi, no mpamvu twagize umugisha wo kubona umurundi n'umunyarwanda. Bye biranandyoheye cyane. Biravuze ngo muri Kristo nta murundi nta munyarwanda. Bibiliya iravuga ngo nta muyuda nta mugiriki, twese muri Kristo turi umwe. Haleluya. Twese turi umwe. Nyemerere rero dusome n'Ikinyarwanda twumve icyo Bibiliya yivuga. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 28, umurongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma kubigishwa mu mahanga yose. Ngo nuko abigishwa 11 ngo bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye haramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera aravugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Nimuganire rero. Nuko aya majambo n'amajambo meza ari kuvuga ku ntumwa, n'amajambo ari kuvuga ku batoranijwe kugira ngo bikunde bashobore kujyana ubutumwa bwiza bw'ubwami mu mahanga yose. Nta murundi, nta munyarwanda, nta mutanzaniya, nta mukongomane, twese mu murimo w'Imana twarahamagawe, twongera turatumwa. Nuko rero ayo niyo majambo uko atoranyijwe niko atubwira. Mbese namwe niko mubyumva? Bimeze gute? Natwe niko tubyumva. Ubu nicyo cyaduhagurukije mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukaza tuzi Burundi kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende abaremwe bose, mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Natwe rero kubw'uwo muhamagaro
twumvishe twahaguruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Yego. tukaza mu baturanyi b'igihugu cy'u Burundi Yego. ngo tuvuge ubutumwa bwiza abantu bahinduke bakizwe Yego. bakira umwami Yesu Kristo abana twaje mu modoka Yego. turi kuvuga ubutumwa Yego. abantu baravuga ati twaryohewe twaguwe neza numvishe nezerewe numva ko ubutumwa bwiza Yego. bukenewe ahantu hose gende mu modoka uvuga ubutumwa Yego. n'aha kuri benshi twavuga ubutumwa Yego. abantu bagakizwa bakihana Yego. kandi Imana Yego. niki dushakaho Yego. kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abasaruzi ni bake ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake mu kuri twabonye ko ibisarurwa ari byinshi twebwe abasaruzi tukaba bake niyo mpamvu twumva dufite umutwaro wo kubwiriza abantu kugira ngo bakizwe batarimbutse babone ubwami bw'Imana babone ubugingo buhoraho niyo ntego dufite no kubwiriza abantu ubutumwa bwiza abantu be kurimbuka kubera ko ariyo misiyo umwana wacu Yesu yaduhaye ngo tugende mu bihugu byose n'amahanga tuzagenda tuvuge ubutumwa bwiza ndafite umutwaro wo kumva navuga ubutumwa bwiza aho nagera hose kandi nkubakiza amanga kubera ko Mwuka Wera ari muri jye ntekereje ukuntu Mwuka Wera amaze kumanukira intumwa bashize amanga natwe twahawe wa Mwuka Wera natwe twashize amanga nk'uko Petero yavuze ngo bagabo bene data ngo ntabwo twasinzihira nk'uko mubitekereza ahubwo ni Umwuka Wera waje muri twe n'isezerano ryasohoye Imana yavuze kugira ngo igihe nk'iki tubwire abantu muranyemerera mbabaza ikibazo kimwe kuri iryo jambo muri kwigisha abantu ko hari igihe usanga amatorero menshi amwe namwe bamwe bavuga ngo twe turi Restoration Church abandi ngo turi ADPR cyangwa se Pentecoste abandi ngo turi abaporoso ugasanga ngo bamwe ntibabwiriza urugero nk'ubu mama wacu afite imisatsi ku mutwe wabona afashe Bibiliya ari kukubwiriza ngo ntiwafashwa ngo nuko afite imisatsi ibyo bintu mubifata gute mubyakira gute nk'abakozi b'Imana cyangwa se Imana yahamagaye abafite imisatsi cyangwa abateze ibitambara gusa wowe nka pastor ibyo bintu byakira ute ubifata ute ko ijambo ryaduhamagariye kubwiriza amahanga yose kandi abo banyamahanga rimwe na rimwe ryo baba bifite imisatsi ku mutwe cyangwa se ugasanga byambaresha nete nka mama wanjye uyu mubyeyi aho ntari dayimoni afite nta dayimoni afite n'umukozi w'Imana kubera iki ako kantu usanga iyo myumvire igihari pastor wasobanurira abantu kuri icyo kintu yego murakoze cyane ubundi Yesu yatanze umuco neza yego Yesu nawe ashitse mu bigishwa yarababwiye amaze kubabwira arababwira ati ndiko ndabatoranya maze kubatoranya acara abigisha ati genda mu mahanga yose mubigishe kwitondera ibyo nababwiye ntiyababwiye ngo wewe nguru mupenikoti ngo mujye muri ADPR ngo wewe mu ADPR ngo banaka mu mahanga wewe yavuze ati genda mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose ibyo nabageze nabyo sama Heleni sama iki sama oro n'ibindi yabageze kwitondera ibyo yabageze byose icambere niki nugutinya icyaha mugatandukana n'icyaha icyaha naco niki ibyo turabizi mu gitabo cy'Abagalatiya haratubwira ngo abarongorwa namwe mu w'Imana nukuvuga turiko turaraba ayo majambo abenshi turitiranya ibintu nukuvuga Imana niziraba imishatsi Imana nizoraba amashanete Imana izora mu mutima amen mu gitabo cya Matayo haratubwira ngo Imana izoraba umutima utari mwijwi rwagiriza icyaha Imana nizoza kuraba amahereni nizoza kuraba ibiki oya izoza kuraba umutima utari mwijwi rwagiriza icyaha nta nubwo izareba ishengero cyangwa amatorero oya izareba ko umuntu wese yejejwe yego niyo mpamvu yaciye avuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose mubigishe mudaravye ngo uyu n'umupenikoti ngo uyu n'umu ADPR ngo umuntu oya genda mu mahanga yose mubigishe kwitondera ibyo nabageze haleluya yego ubwo misiyo y'Imana yabahaye no kwigisha abantu kwitondera amategeko y'Uwiteka amabwirizwa cyangwa amategeko byose ni bimwe mubyeyi wacu wowe urabyumva ute iyo ubona amatorero menshi namwe murabizi neza ko hanze aha usanga bamwe ngo n'abaporo abandi abapahuro abandi twebwe kandi ugasanga umuntu ntashobora kuba ari umwadeperi ngo abwiriza andi matorero
cyangwa se wenda ubu wasenge muri Restoration Church ngo ube watinyuka kuvuga ngo kubera ari abadeperi cyangwa se abandi bantu runaka bapandekote ngo sinajya kubwiriza. Ese n'iki Imana bahamagare cyangwa yatubwire kubwiriza amahanga yose, wabwira icyo abadukurikiye? Nababwira uko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Aba mugende mu mahanga yose. Ni muri Matayo 2:8 havuga ngo abaremwe bose. Abaremwe bose mugende mu mahanga, abaremwe bose. Ego. Abaremwe bose mubabwirize. Abaremwe bose ni ukuvuga ngo umuntu waremwe kiremwa muntu yikeneye ubutumwa bwiza. Twebwe rero twagira ubuntu ko ntabwo tujya tugira abo tureba gusa umuntu uzuye umwuka wera ufite ijambo ry'Imana, kubera ko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo yavuze ko muzabamenyera kuko bitwikira ibitambaro uko babiye basa gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Muzamenya imbuto z'umwuka wera ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukunezerwa. Ni ukuvuga ngo izo mbuto nizo uzamenyeraho umuntu wagize gute, wamenye Yesu, wakira umwami, akakira ijambo ry'Imana muri we rikaba ubutunzi. Ntabwo rero kureba ku isura ukareba igihagararo cy'umuntu, aho ngaho ijambo ry'Imana nabwo hari icyo ribivugaho. Hariya mu byakozwe n'intumwa, Petero Imana amutumye ku banyamahanga, we yumvaga ko bidashoboka, ariko Imana irangirira amubwira ngo genda hariya nubwo wowe utekereza ko ari abanyamahanga. Mbese none umubwira mu ijambo rimeze gute? Yaravuze ngo Imana ntirobanura mu butoni, ahubwo ageze kwa koroneli. Yego. Yaramubwiye ngo genda wowe hariya kwa koroneli kuko ariho nari ngutumye. Imana imuhiyerekwa. Wabona ikintu gisa n'ikirereta mbese muri make. Noneho ngo iramubwira ngo kiriye, hanyuma ngo ntabwo uri ikizira. Yashakaga kugira ngo yari nk'amarende, yashakaga kugira ngo imubwire ko nta kizira, kubera ko yaragiye mu bwoko budahuje kandi yumva ko agomba kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Noneho arangije aravuga ngo mbonye ko Imana itarobanura mu butoni, ahubwo mu mahanga yose. Haleluya. Abakora ibyo gukiranuka abo ngabo bose irabemera. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Abakora ibyo gukiranuka wese iramwemera mu mahanga yose. Ubwo nanjye nshingiye kuri iryo jambo, mu mahanga yose waba udefirije waba ugize gute, mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, aho ngo uwo nguwo Imana iramwemera kandi ikamutoranya nk'uko yadutoranije. Amen. Imana ibahe umugisha koko muri abakozi b'Imana. Pastor, hari ikindi wakongeraho? Mu by'ukuri twaryohewe cyane. Yego. Mukumwe ni mwaduhaye iki kiganiro, kandi ikaba bigaragaye ko bene data nabo bari hirya no hino bariko barubakwa n'aya majambo. Byari bigaragaye yuko bivugwa ngo ameze ukuna kuriya ntashobora kuba uwo guhinduka, ntashobora kuba umuntu w'Imana. Ndagomba kuvuga ngo ubundi Imana ivuga nk'Imana kandi ivuga neza cyane, kuko yamaze kutubwira ati genda mu bigisha. Twaragiye rero ntituraba kubiboneka, twebwe turaba kubitaboneka, kuko yavuze ngo ibitabonwa nibyo bitumenyesha ko ari iby'ukuri. Rero turiko turaraba aya majambo atubwira ngo nuko nimugende muhindura abantu mubabwire ubutumwa bwiza bw'ubwami, naho nyine bugendana no kwihana. Rero iyo tumaze kubona umuntu ameze uku canke kuriya, tukamwigisha ijambo ry'Imana akaryakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, tuca tukora iki? Tuca tumusengera, hanyuma yo kumusengera tukamubatiza akakira mpwemu yera. Amina. Ya munyemere mbashimire rero bakunzi ba cyane Begereza TV, murumva ko abantu benshi bavuye mu rujijo barasobanukiwe. Ntabwo Imana yaduhamagaye ngo tujye kubwiriza abanyamadini gusa, yaduhamagaye kujya mu mahanga yose, kandi uzemera akihana agakizwa tumubatize mu izina rya Yesu n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Pastor, munyemere dusengera abantu, tubasamire inkomezi, tubasabire gukomera, utaragakizwa kizwe, utarakira mpwemu wera, Imana imuhezagire. Hanyuma wosenga. Yego, kadusenge. Yego. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mana nyina amahoro, Mana nyina ubushobozi, turagushimiye kubw'ijambo ryawe watoranije kuno mugoroba, biciye muri iki kiganiro, biciye kungurukana bumenyi.
mana abenshi baratahuye ko wewe nyene mwami Imana ari wewe wadutoranije. Benshi baratahuye ko mwami Imana buri muntu wese mwami Imana ubutumwa bwiza buzomushikira biciye mu ijambo ryawe. Mana turasabye ubuntu bwawe buzobonekane kuri buri muntu wese Mana ahazoba ari hose mu gihugu cyose kw'isi yose biciye mwami Imana mu ijambo ryawe no kumbonesha kure. Kubw'ivyo rero mwami dusabye mwuka wera abane na buri muntu wese yemeye kugenda nk'uko ugomba akitandukanya mwami Imana n'ivyotuma atabona wa munsi. Urakoze ko vyumvise nk'Imana, niwe twizeye kugiye kuzobikora nk'uko ugomba. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tugiye gukora, amen. Muranyemera dushimira abantu bose bari baduteze amatwi. Imana iha umugisha. Pastor mukorane mu biganza mushimira abantu babateze amatwi. Ego mushimirane. Murakoze cyane.